Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Tshanduko ya kilima i khou ita uri mvula khulu dzi vhe hone kaṱanu ngei vhukovhela ha Afrika. Miḓalo yo vhulaya vhathu vha ṱoḓa u hovhelela ḓana ṅwedzi wo fhelaho. Vhorasaintsi vha ri zwiwo zwa mvula khulu zwo vha zwi songo ḓowelea nahone zwi khou lavhelelwa u vha hone miṅwaha mivhili miṅwe na miṅwe dzinguni. Mvula khulu yo na nga ḽa 2 u swika nga ḽa 22 ṅwedzi wa Fulwi, nahone yo tshinyadza vhupo ha phendela shango u bva Ivory Coast u swika Nigeria. U ita nyonyoloso tshifhinga tshoṱhe zwi nga vhuyedza mbilu nga nḓila ine vhorasaintsi vha kha ḓi tou bva u thoma u i pfesesa. Nga nnḓa ha u khwinisa u khwaṱha ha mbilu, tsedzuluso ntswa i sumbedza uri u ita nyonyoloso yo linganelanaho zwi fhaṱa hafhu tsinga dzine dza langa mbilu. Mawanwa ḓo thusa madokotela u bveledza dzilafho ḽa malwadze o ḓoweleaho a mbilu. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Bristol yo gandiswa kha dzhenala ya Autonomic Neuroscience. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.